Hallelujah. Ngiyabingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Our senior pastors bazana egameni lika Sibambeni izandla egameni lika Jesu. Amen. Ngibingelele abafundisi bonke abakhona egameni lika Jesu. Lonke ibandla lika Kristu inkosi yethu. Amen. Muhle uNkulunkulu sibazalwane emini. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu kuba sizohlangana kule ndawo. Ngizofuna izwi lesibili lithi ngizoba nawe eparadise. Cela sivula amaBhayibheli ethu kuLuka 23 verse 43. Jesus. Wathi kuso, ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uza kuba nami eparadise. Liphilile uNkulunkulu wethu ongcwele, linamandla, lingamandla, khuluma ngalo Nkosi silalele in Jesus mighty name. Amen. La sifunda khona abazalwane egameni lika Jesu, sifunda amazwi akhulunywa uJesu esesiphambanweni. Amen. uJesu ngoba esesiphambanweni simthola lithi iBhayibheli uma bembeka esiphambanweni bambeka uJesu uba phakathi nendawo. La madoda amabili ayizelelezi aba semaceleni. Alibonke igama lenkosi bazalwane. Now lithi iBhayibheli uJesu uma efika phezulu esiphambanweni lithi iBhayibheli lesesinye saba nokudelela ukuthi why ungayisindisi wena usindise nathi. Lesesinye sathi Jesu uze ungikhumbule embusweni wakhe. Alibonke igama lenkosi bazalwane. Now siyakhumbula ukuthi uJesu ngoba emile akumile nje uJesu ekuuJesu kuphela, kodwa kuma uJesu womusa. Siyamkhumbula uJesu evela abazalwane na kwi-Old Testament. Kwabonakala ukuthi ukubona kwabantu kubi kakhulu. Ngisho nezilwane ayisakwazi ukuthethelela izono zabo. Kwase kufanele kuze umuntu uKristu Jesu igama lakhe. Kodwa akangeze hamba yedwa. Kodwa keze uNkulunkulu uJesu, uNkulunkulu moya engcwele, uNkulunkulu indodana, kodwa uNkulunkulu umusa kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli lezelelezi kwakwabantu
nje bazalwane abatholakale benobugebengu ababekwenza kwatholakala benecala ababelenzile kwase kwathiwa nina ke siyonibethela ngoba likhona icala elenzile kodwa lo mphakathi nendawo akanalo icala yena mina bazalwane ngibona umusa kaNkulunkulu ukuthi lezi gebengu zombili zazingadeserve ukuthola umusa kodwa iBhayibheli lithi uNkulunkulu Jesu wabona ethi ngizoba nawe ngoba lo musa bazalwane uyadonsa nathi sasikude naye kodwa umusa wakhe wasidonsa bazalwane sasikude naye ngenxa yokona kwethu ngenxa yephambeko zethu ngenxa yabantu kodwa umusa wakhe wabonakala usidonsa emanyaleni saswetha wasidonsa umusa wakhe lithi iBhayibheli lami kunendoda ogama layo uDavide lithi iBhayibheli ngelilanga wakwamemeza uDavide wathi ukhona yini endlini kaSawuli ekamenzela umusa ngenxa kaJonathani lithi iBhayibheli lami ukhona indoda ogama layo nguSiba kwathiwa Siba ukhona yini wathi uSiba yebo ukhona kodwa inkinga yakhe ulunyonga ngoba abantu bazothi noma usukudonsela umusa kodwa bathi siyakwazi wena uyahluleka empilweni wena uyilutho wena uzalwe kabi kodwa umusa wakhe sasikude naye lithi iBhayibheli kunendoda ogama layo uPaul lithi iBhayibheli uPaul bazalwane uPaul wayezingela amakholwa ngoba ikhona into uPaul wayenza ingayinhle kahle lithi iBhayibheli wayezingela amakholwa kodwa umusa wakhe wabonakala ushaje ngonyasi lithi iBhayibheli wawaphansi kobuso siyamuza uPaul ngelinye amayivuka uthi akine mahloni ngaleli ivangeli ngoba lingamandla ngoba lento esayamukela inamandla ngoba umusa wakhe uyasidonsa wavuka uPaul wavuka wama ngesibindi noma izinto zingahambi kahle ngifuna ukutshela namhlanje ukuthi ungabi nandaba ukuthi abantu bathini ungabi nandaba ukuthi wazalwa laphi ungabi nandaba ukuthi uhlulwe yini kodwa ngifuna ukwazisa ukuthi umusa wakhe awunandaba ukuthi ukhangaphi kodwa wona uyadonsa mayivuka ingakho benkethe kunamahloni alivangeke kuba ningamandla uma isuka ukuthi bonke abamamukelayo wabapha amandla ngoba la mandla siyawaphiwa ngokwenza sikwazi ukuhamba lensindisi iyasihlula ukuthembeka kuyasihlula ubungcwele buyasihlula ukuhleba kuyasihlula inhliziyo iyasihlula kodwa umusa wakhe uyasidonsa hayi bazalwane uyasidonsa umusa wakhe awukhethi ukuthi ubani awukhethi uzaleleni awukhethi kunjani izolo kodwa namhlanje izoba nawe eparadise kababa ngoba la khona siyakhona asikeni itarini la siyakhona asikeni ikhokha kungena abantu abazothi baba uyambona ngisho angekho la ngaya khona awukhosi kuyahluleka uzwakala umusa ukudonsa uzwakala umusa ukudonsa wawukosi umusa ukudonsa uthi baba bonke abantu bangilahlile baba ngizamile impilo Nkosi yangishaya kwenze njani uzwakala uvuka ngakusasa uzwakala unamandla amasha ngoba uyathwalana umhlobo wethu akajeke mina uyathwalana ubaba hayi bazalwane nathi ngoba simile she sineyibazi kodwa umusa wakhe uyayifihla ibasi lithi iBhayibheli lami yaba umusa masufundile uzwakala ukhuluma njengo Elizabeth
yenza njani inkosi emhleni yabheka ngayo ukuze sithathela ematweni mawusufikile ubusa yedede isasa mawusufikile ubusa yedede ububi kodwa baba kwenza njani uyini umuntu ukumlethela kangaka iso lakho libhekile ukuhamba emhlabeni ngiyalezini ingelosi ukuba sikubambe ngesandla awusoze washelela akona amandla akho kodwa umusa wakho wanele thina sonke uthi uST umusa kaJesu umayibuthe uyakudonsa udonsa kuyo hayi zake zaba nenhlanhla lezelelesi zokuthi zilenge eduze nomusa zilenge eduze noJesu sanibonani hey khona ngisho la abafisa ukuthi ngisho mangingaboshwa nje ejele lodwa noKhethi Matlala ngase ngithole something cha zona zabo zalenga noJesu esinye sadlala ngomusa esinye sawusebenzisa umusa hayi siphinde simshayele izandla bazalwane